अरे ମୁଁ କ'ଣ ଆସି କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ହେଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ପାଗ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ନା ମାନେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା ସେଇଠୁ ଆସିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉପର କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ମୁଁ ସିକିମ୍ ବଗେରା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସିରିୟସଲି ଏ ମନସୁନ୍ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ ବୋଲେ ତ ପୁରା ଅପନ ଟାଇପ୍ ଏକଦମ କୋଲ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଣାର୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଟା କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ ବୋଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋପର୍ଟି ହୋଗା। वो एक्चुअली श्री श्री यूनिवर्सिटी गोटे नुआ आई थिंक कॉलेज की कौन बनुची। एंड तापर बाटर देखु हाय हाय नजर न लगे इसको कुछ भी। हाय मेरा तो दिल एकदम धड़क धड़क जा रहा था, मन तो कर रहा था वहीं पर रुक जाऊँ और ऐसे ही ठहर कर देखती रहूँ। हेले कौन कर जाए तो एंड एठी मु पहुँची गली नाराज ब्रिज देखुन तो केते सुंदर देखा जाउची। एंड मुझे ओल्लैकी भी देखिली तलू मैंने सीरियसली मत डर लगुला मत फोन रे वीडियो कराक भी थरुला मो हाथ बाकी कारण फोन जब पड़ जाए भाई मु तो सीटी सुहा ये देखो केते जोरे पानी जाऊँचे। एंड तापर फोटो उठेला बेले यहाँ देखिले माछ कि बेंग फुल आप मत सियोर कमेंट जानवे कारण मु तो पूरा कन्फ्यूज होगा कौन एक्चुअली। एंड तापर मु फोटो वीडियो सब उठेली से नेक्स्ट वीडियो जानीपर। एंड हाँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर जमा भूल रही। बाय गाइज लव यू जय श्री जगन्नाथ।